kan chanela kan lo lo ma cheu kan video te min ngai hlut saka min lo thir sak thin awangin kan lom ma in zawai chunga lom thu kan ran so ye tun chuma kan video a hianin Glastonbury Abbey kan to na kan ran tilang do na helai mun hi England a mun poi mo le ming thang tak pakhat zinga mi ti meng ani a Somerset England a om ani kan chen na Yeovil atanga minute somni velin karakal ani a hlalem lo ani chuanin voina hianin selinai pi havin Glastonbury Abbey a kan kala ani hi ahun masalama part time na helai muna hian alo chok to thin ani chuanin ani hianin mun ma te asia a min shoi kwal dona min fan kwa pui don ani chumei ba ka chuanin kan thian nu rozin min lo nga ka kan thian tinen vo inni khothiang nuam tak ka ra hian Abbey a hun kan mangral don ani This is my friend Rosie. I've known her since 2017. She's a good friend of mine and lives nearby. Now you try the hat, Cameron. Put it on Daddy. Put the hat on Daddy. Go on, Daddy wants that. Let him do a Spanish story. You know what to flex. I've got one of these at home. Went without shades. Yeah, these are my car shades.
Glastonbury Abbey was a monastery in Glastonbury, but now it's in ruins, and it's been that way for hundreds of years. It was founded in the 8th century and made bigger, enlarged, in the 10th century. It was destroyed by a major fire in 1184, so the 12th century, but it was rebuilt and by the 14th century was one of the richest and most powerful monasteries in England. From at least the 12th century, the Glastonbury area has been associated with the legend of King Arthur, a connection promoted by medieval monks who said that Glastonbury was Avalon. Christian legends have claimed that the abbey was founded by Joseph of Arimathea in the 1st century, so a long, long time ago. During the reign of King Henry VIII, he didn't want Catholic monasteries to be around, so he executed the head monk, took a lot of treasures from the abbey, and let it become a ruin. Salilay pa akwale nup tani sa pa hidup ko pa fanu aniya. Selina te pa fa po dil lampanin an chaume ka tihianin amun ma hi azau nuam ema veng khat aya po zau po ni me thia veng chen khat ai chuan tihianin an kal chho zela ti tur le mu tur tama kan mit le beng atlaya hemini hianin mitam takan ron kal boka thian haute chung kwa te khatiang khanin kan mu angin a then chu an lo thu a inti hlimnan hun an mangani khonwam tak kara
vòng em mà bầu ruột lại cho ăn nòm em mày lum em xí lầu vật bọc xí lầu ăn nòm lẽ nè thiêng tục bầu ruột tê ra hi sang ha treo kang kalma sakhan di la nya kan rat tilang zoi nge lai dil te mon reo sama tam thấy em này cô sama ta vrak pon tam ku sama ron so te sama ku sama chỉ dân như ron so tuna kan hmu hi hei dil ani adil masazo heta hianin sanga lian tak taka omai lo thlir zel ula a hmu nom lutuka heng sanga te hi an ngai lawa an man ngai lawa ma na tanga om ton ne an ma ni ominan oma ma se hela mun en kol tu te hian cho te pe ve thina ti hianin varak te sanga te makal nai lutuk ngam mani lova vadai te phei chu thil ti chi lo to pania a chan chu he delhi a thuk ang renga engtiang a thuk chiang nge chu ka thelo ma se kan pa in a thuk lutuk a thi ni akam vela te hian khian ama ki lai kan hmu thei pa ka lo lang ki in va hmu them apple kung te nia king te ki tun ma ka kal ma sak chuanin apple tam takara ma se tun hun hi chu apple season ni lo chu wang chuanin ara hmu tur om lem lawa kan kal ma sak khanin ara tam em hmu nom thama tlinga heng alai apple hi kung sang khatte po tling mai thei chu tiang chu nia chuat leya te khana tla treu a kan kal ma sak chuan a then chu kan chara hianin khol mangen an varu thina tla te hi cider apple kan ti ang chi siam nan te khan an manga chuanin thalak te kha kale nei ni chuanin ka ron da te langa kara o heng ho hi apple ra hun lai ka thalak 2021 ami ka da chat kale nei ho ani a ka thalak te bo tam to wangin ni ka nei thalo em ma se om chun ka ron ta ni o heng hi selinai ka pai ma kan pa terama ka jin lai lockdown bor vel khamo kang lai ka thalak kale nei ang kha karon vom lu ta heng hun laia kan thalak te hi a quality a thazoka a chanchu phone a kan lak ani lawa professional camera in camera nan ala a chuwang chaning thalak te bo lo om box ya da tel ve shim kha kan tua naw ne na kal kan ni lo boka khang lai chuanin sawa te le avara khla te po duang tha ling kan la hun reizok hun tam zo kan ne awangin kan thalak te po mu ha dam thak zok mai te These are some photos I took in 2023, and I thought I'd share them with you.
bul huan tak ania he pu kum hi la hian za chuang sang tu yang chu omani tam em a ra tak tak lai kan han kal ka chuan lo sen po ni lo ni Ngồi thế này bằng bạc này tụi hi thuộc thế này đồ này kia là kia bị căng kia thì lại cần một kia i Abbey Tower ania mà xe nào nên cần ni vangin cần hành kheng talawa ini kina rem chang dang te chuanin king lai ti khan kan han kalanga ke in thui tak le han kalanga ya wangin tun tuma chuanin kan han theng phalawani thing dai him noya chu ni sa em ve ni ma se alun chuang lo wa ni hi sama se bo ro hi hit deuh thawa nuam len wa chua na ni ta kan ni khua po atlai lam deuh ta hein mu ang hian hin borua kan nuam hle alum lawa alum lu tuk lawa avot lu tuk lawa hianin kanu havin kanin zui chawa kan thenu rozi tenen dil chakzo kan thlenga ti hian nichina kan mu kha sangha dil ani jok ma tu na mi hi varak antam thina maro chu hei tun tu ma chon varak hi kam mulawa sangha te lalian lo te kut pha chen lek lek ang ho hi khi an tama mu nom tak tak ani akam vela hianin varakin tui ten nei thina tikhanin lo thlir zelula tikhan kho har chang ten helai muna hian mi an kal thina heng thing buk hnuaya te an thua thalak na tur hmun moi tak tak atama in lo en zel mai donia varak nau te varak tui te po hi om hia lang tui lo chua na te hi kan mu ang hian a film tha em ma se dil lova fin che hianin alang film to lowa amaro chu kutsil nan te ke sil nan te kan han manga avot nuam to hian lai kan hmu hi thalak na hmun ania chung kwa in kanu hovin thate kan lai kan thianu rozi po kan zinga lo tel ve zela ani hi ui ngai na mi ania ui vul lai hi tian akaya shwai zela a ek then na tur dei akeng tlapa mi hian henglam muna hian uyan ron kai thina ma se mi te ta na ten om le bol lo tur eng ma an nu chia ngai lo ni ui ek then na tur bek an pai zela henglai a chuanin achan chu ui hi ngai na in duat mai lang mi then khatan chon an jun le ek te hi thil ten omania chu wang chuanin heng te hi an chang kan zia mu theyan lan tir na ka ti me Cam. Oh, you got a hat on. Spanish common tourist. Oh, another little Spanish tourist. hozai kan rel tan do na maro chu
chumi ma in Abbott's kitchen a hian kan han lut photanga tun ma a I an ei rong bol na te an chang siam na te kan ron tilang don ani khang kha an mei tua na an thuk ania hanga khanin isa ten hema an trin te an tui khaina thinga tanga siam nga tania heng te hi manlai thilania an bungrua te hi ma se intre thiam thawin karinga dikhan lo thlir zel ula arsa te voksa te an rep na nia ma se heng hi chu atak tak ani lawa I aleman siam chop tun ma a an lo ti dan an lo chin dan ang thin lan tir na na I an siama an da ani screen a kan mu ang ai hianin ataka chuan a puya I mi then khat te pe chuan an ngai ursu na heng lai mun hi I history a an mun poimo I ania wang hianin music ten ron tu man china kan mu te ang te kha ka tiang kha min an ngai lu in heng mun hi tlo po lo em ani chu mai baga chuan Abbey hi England mi te ta na poimo mai baga hianin kumtin in Abbey festival Glastonbury festival kan ti ang chi kha kai ni pong kan thawanga angkha kumtin na om thina celebrities kan ti ho Ed Sheeran te Ozzy Osbourne te le midang dang an local khom thina ni kumtin in festival lai hian khati zong khatun tuma kan video ron chop chua thei te chuni le phot sela in lo thlir awangin kan lom lu toka a thei sham chuan in like comment subscribe khamin han pele ola share te pon yang chu kan lom lu toke in zawain bye bye